nyumbaini imwe mwena wa Tassia ni guku Nairobi na ni thutha wa gukorwo makihingiririo mathaa-ini 24 ni mukomborithia wa nyumba imwe kuringana na nyina wa ciana ici augite ati marakoretwo makiremerwo ni kuriha nyumba ino kana kuriha marihi ma nyumba ino kuona ati ithe wa ciana ici agikoretwo agikomio thibitari na nyina ndakiri na uhoti wa gukorwo akimethera kuona ati ni agikorirwo akionja kumana na mutino wa bara. Ni riboti tukihaririirio ni mwandikite ti Kariuki wa Dueti. Ihingĩirwo nyumba-inĩ na nĩ kumana na ciĩria ũkorwo nĩ kũrĩha mbeca cia mweri ũyũ. Nyina wa ciana ici na ũrĩa wĩkaine ta Night Patricia nĩ ratarĩria marĩa marahanĩkire agĩtũcorera mbica ya ũrĩa maagenti arĩa mehokeirwo gũkorwo makĩrĩhia nyumba ici maramũturithirie ngoro. Mimi nilifungiwa nyumba na agents ya jana kwa rent ya ni 7,900. Nikafungiwa nyumba jana, wakabomoa kioo, wakaweka kifuli. Nikajaribu kuwapigia simu, nikaongelesha mzee ni mgonjwa wa hospitali. Mimi mwenyewe nilipata ajali miguu, hata siwezi nikatembea, nikaenda kutafuta. Mwenye anatutafutia pia ako hospitali, walikataa kunisikia na wakakataa kunielewa. Ni ya maabitha a borithi maagenti aya maretikira kumucokeria thimu yake. After that tukavurutana sana, ndio akanipea simu. Kunipea simu sasa mimi nikawaambia juu mmekataa kunipea simu mimi nitaenda kwa polisi. Ndio wakanipea simu yangu. Na wakafunga mlango na kifuli na waambia watoto wako ndani, wakaniambia hiyo sio shughuli yako. Kwa kusema ukweli ni kwamba tuna encourage watu kulipa rent, lakini kwa kitendo kama